Poder Judicial mi puno suyupi hecho rimaipio aymara rimaipi maiman rinankupaj huyaipi. Heljakuna sajenankupaj piwantapukunankupaj iskay rimaipi chaski itakicharjon. Chaywanmi rimaikunapi sasa kaytapisichin, chayna yataja yichaykunanman yaykuykunata, yapankupa kaypi kanankuta kachinja. Willakoj Fernando Núñez Guevaratam waujenuan motopi yachkajta pakasma yupi wañurjachinku. Willakuypi huñunakojkunam jatipanankuta mañakunku hinayataj mana manchisja willakuypi allin kanankuta takiasja kananta mañakunkutaj. Minamuan ñawpa pachamanta tiyaj runa huñunakusjakunapion folur sutiyoj llamkayta, café, cacao tarpuykuna kallpanchanankupaj pallharichinko. Chayna yataj yunkapi llaqtakunapa kawsaninkupaj. Mana wakin runakunata chej nispa, yapankupaj kajmanjiña kaywan rurayta ruranjaku. UNISC representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Pimoquegua Suyupa Sarao Janta, Aquintawan Tusuininta Jeljapi Churar Hachin, Kaiwan Miñaupamanta Jamuininta Rejsi con Jinayataj Suyunchikpa Rejsi Chihuajninchikta Raimichaikun. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Mipachakun Usulis Joljeta Hechurjoptinkut Jaijaiguariman Chayarjos Janta Willarikamun, Kaija Yachachiita, Yachaijatipaita. Jukunapaj llamkayninkutam mana allin manchuran, ichaja kaynapipas llamkayjoypi, rankinspi, Universidad Pillacha jatipayninpipas ñawpapiraj tarikun. Municipalidad Metropolitana de Limam, Limamanta chosikaman mana runayoj strenuan yayta hayaykun. Parque de la Murallamantam chosikaman vagonkunata, allin kasjantawan hawanankupaj. Iskay lineawan tinkuchinampajmi kuyurjachinku. IRTP TV Perú Willakuininman, Guairá Wasi Radio Nacionalman, Uchuy Willakuykunapi kananpajmi awajun rimayta yaykurjachin, Dianela Subikay rimamun, Paitajmi Willakuykunapi, Culturalkunapipas Willakun, Chaywanmi ukuna yaykuchiita kaypachanin hinaspapas iskay waranja iskay chunka pichhayoj watapi PNL otparrurananta kaypancharin. Kaymi kay semanapi pisichisja willakuykuna karjonku, jamoj semanapiña tinkusunchik.